Kumno paralog baro sa sisian par ngapriang sobhai phi shakani ka channel jonga khasi tarka. Ta minta singi ni shed na dauni jingbam da uphan. Uni uphan ubang ngala adep phan tinggal adep kemru ngala kem bha hadu bakan da ni bha. Te minta ngan le stuffing mo. Baik hang ni hapdeng ni depan penlai jaka kum ni depan sab no dakani kado ngadon kani kado shine te phila ban pendan kam daka ek ba phi tenan kani kadai kado shine siar te sa stop ni hapdeng dala adap nang ta padeng in saya sab ha do ni uphan mo da pisong kum baka duna phan sa aishu na lor khandian namar ngi deban ai stuffing khambun hi bakan bang da phi ai duna ka do pade kanum bang ra min sai shu yo tang phan suda tikani ngala dem kani pade kadai ka peleng tingi deban wi kum tu dala dem tu pade in sele na ha uni bread crumb da phile ha bread crumb ti ban le da ka ni ka kti bchi le da ka kti ka ba rikhyang mo namar pale un sa dambit lun ha ka tu te kan sa jhi lu tu bread crumb adin pat ngi ban ken ther bha kum ni mo yo tu bread crumb kani kala long te ka umphniang ru ngala da pen khloin tingnya sedi na shwai kini te kading ngila ban shupin he bait namar pale u phandu pala phon kador ka bala shande te uni bread ru ba la i lupa bread crumb da kala i shiliang tingen saya pen phai no pade te ngide ban sedi kumni hi bakan nong crispy bha namar bangila ai peleng kan nong crispy bha kan bang bha kumni ken da katam ka jingta leftover mtu em dengi shet ne da ka wei ka rukom pare kumni te long daya bam jen miet ne daya bam di shar ustanat mo nalor bangi shed hi ka fresh company ru ka ba best mo mndi ka ba sa company ru te nga thara phila yo jimen to hi ma perlok kani kala long te phila ban bam bat kanu ka sauce ne ka chutney ka pa phi sotanan khoblai shibun ba philai pe ye kani video sko bha like subscribe and share